Javljam se ipak još jedan put iz Minhena da skoknemo malo u prošlost. Ovo jeste iz Minhena video, ali nije stigao da stane još u onaj video prethodni, pa ću ga sada umiješati u ovaj sadašnji. U svakom slučaju, ovo su svi oni sastojci što su bili i za onu krem čorbu. I sad ću samo još da dodam tofu i onda poslije toga stavljam ove udon nudle, vidite, debele, a posebno ću da skuham ove tanke nudle. Znači, uspjela sam da napravim od onih ostatak sastojaka i ovaj obrok koji mi veoma volimo. Znači, imamo celer, glavar, onda zeleni, onaj dio celera, luk, mladi luk, zato što ga imam na balkonu, pešun, začini po želji, obavezno sojin sos i pored toga imam još brokolu i gljive. I na kraju dolazi tofu i onda ove, kao što ste vidjeli, nudle. Eto, kad bude gotovo ja ću vam pokazati finalni proizvod, pa ćemo se onda vratiti, nastaviti sa vjerovatno baštom, jel tako, video iz bašte, iz sadašnjosti. Evo, nakon što sam stavila tofu unutra, nudle, treba samo 3 minute. Udon nudle, tanke instant nudle, čorba. Nekih 10 do 14 dana je prošlo zadnjeg videa. Ja sam tu da provjerim uglavnom ove moje kupusarke i kao što se vidi mnogo dobro napreduju. Ovaj pak čoj, na primjer, je već spreman da se ubere i iskoristi u šerpi ili tavi, ali ja danas ga ne trebam, ali u toku sljedeće sedmice sigurno ću ga trebati. Pa ću da ga koristim. Vrijeme je bilo dok smo mi bili odsutni toplo i pomalo kiše, tako da je sve baš lijepo napredovalo. Pogledajte samo ovaj luk koji je onaj što sam pokazala i na balkonu. Znači, jedan put posijam i uvijek raste ovako. Ja sam njega ošišala, tako rečeno, prije što smo krenuli u Njemačku i evo nakon 10 do 14 dana, nisam sigurna tačno koliko, može biti da je baš 2 sedmice prošlo, je on ponovo kao jedna šumica. Sada se već više vidi koji je koji kupus. I kao što vidimo ovdje ima dosta ovih savojskih ili kako se kaže kovrđavih kupusa. Kelj, da. Ja ga zovem kelj i neko ga zove kelj. Kovrđavi kelj. Ovdje uglavnom pak čoj. I ima tu naravno špicastog kupusa. Krompir je napredan, kao što se vidi. Šta će i kakav će biti, to ćemo tek vidjeti kad bude vrijeme za kopanje. Ja očekujem da će biti to nešto fino. Onda imamo jagode koje su u fazi cvjetanja i produkcije. Biće ih uskoro. I
kako izgleda, bit će ih fino ako ih nešto ne napadne. Ali mi ćemo se potruditi da budemo brži od bilo kakve štetočine. Tata je ovdje prebacio paprike kao što su i bile prošle godine. U kući je već počelo sve da žuti, paprike i paradajz, pa ih je presadio. O to malo kasnije više. Nije još vrijeme za paprike i paradajz, ali evo koliko je pešun buknuo od samo prije 2 sedmice. Pogledajte video, zadnji video o bašti, april. Danas ću ubrati samo mladog luka, samo mi to fali još za jednu čorbu, pa ako Bog da snimit ću tu čorbu. Biće to slično nešto zadnjoj čorbi sa onim instant nudlama, samo što ću ovaj put da koristim druge začine, pa će biti ljutkasta. Prije nego što odem u kuću, samo da još ovo dokumentiram, ovaj dole sloj je također posijan i već je ponešto niklo, ali ja ću malo kasnije da siđem dole, sad imam drugih obaveza. Pak čoj. Ja sam sebi sinoć kad smo stigli prvo nabrala ovog matičnjaka ili limunovu travu, kako ko zove, melisa, ja kažem melisa, da napravim čaj od njega, pošto je jako, jako lijepo napredovao sad ovih zadnjih 14 dana, 2 sedmice. Pokazat ću i to kasnije, malo budem detaljnije pregledala baštu. I pešun je baš onako zdrav, lijep. Predobar. Kod nas evo sunce sija i bez sunca je mnogo vruće, makar meni. Već se pere, čuje se sušilica kako ga suši u garaži. Ja sam išla ponovo da pobirem špinata. Pošto je bilo spontano, nisam imala čime da snimim, ali evo sada tu sam ga fino oprala na česmi na polju i neka se malo osuši. Moram ga negdje u hlad smjestiti da se malo okapa, pa ću da počnem spremati ručak. Nešto ću njega malo staviti u ručak. Stigli smo sinoć i kao što sam već rekla, odmah sam otrčala u bašu da vidim stanje i kao što sam vam pokazala, pak choi je već spreman da se koristi. Danas neću njega spremati, imam još iz Minhena povrća. Dodat ću samo još malo ovoga špinata, mladog luka iz bašte. Napravila vrućina, presvukla sam se iz odjeće za baštu, u odjeću za unutra za kuhanje. Da vam samo pokažem prvo šta ću da stavim u čorbicu. To će biti ljuta crvena papričica iz Koreje, znači korejska ljuta crvena papričica, pasta. Ona je fermentirana, ima poseban jedan ukus koji će da da cijeloj čorbi korejski ili azijski ukus. A da vam sad pokažem sastojke koje sam spremila za čorbe. Umotala sam mladi luk jutros kako sam ga ubrala zato što miriše pa da ne bi mirisao. Evo, opakovala sam ga. Tu mi je znači kupus, malo celera ovog zelenog, pešun iz bašte, špinat iz bašte, luk iz bašte i tofu iz prodavnice. Ovaj put ću da napravim malo to ljutim. Proces spremanja vam neću pokazivati da vas ne mrcvarim i vas i sebe poslije gledajući.
ali zato ću pokazati krajnji rezultat ili otprilike kad se bude to kuhalo i krajnji rezultat kako to sve izgleda. Ja sam već malo iseckala ovaj pešun i celer i da vam kažem, kad bi mogao se osjetiti miris kroz televizor, ovaj pešun ima intenzivan, svjež, bogat ukus pešuna. Baš se radujem čorbi. Ja sam morala dodati sojne ljuspice, evo sama sam se sebi smijala. Hoću, neću, ma hoću, traži mi se ova tekstura. Sve je unutra i ukus ove gochujang, znači ova ljuta paprika pasta, je decentno ljutkast, a bogat u aromima, da. I baš je ovako fino. Probala sam malo na kašiku, veoma mi se sviđa, jedva čekam da ručam. A nudlice koje ću da koristim su ove. To sam uzela na azijskom odjelu u jednoj prodavnici u Münchenu. Bila je spontana akcija berbe ovog pak choya i pera od luka, tako da nisam imala čime da snimim, ali želim da zabilježim ipak to sada ovdje na ovaj način. Od ovog pak choya bih ja sada da napravim kiseli kupus i dodat ću malo ovoga pera od luka. Možda čak i u mrku stavim. Tu sam samo isjekla pak choy, malo mrkve i mladi luk. Tako da ću sad zalijem sa ovom, ovdje mi je voda, sa soljom i zalijem i poklopim sa ovim jednim listom od ozgom. Dala sam list samo tako da ništa od ovog dole ne isplivava iznad vode, da bude sve pod vodom, to je to. Ponekad ću ga otvarati, da pustim vazduh kada bude fermentiralo, a sad za sad će ono ovako da ostane na sobnoj temperaturi. I još jednom hvala što ste tu. Nadam se da vam se ovaj video svidio. Ostanite mi dobro, gledajte u pozitivu, nađite dobar osjećaj u sebi, nemojte zanemariti one negativne osjećaje i oni su tu za nas, da nešto iz njih naučimo, da postanemo bolji čovjek za sebe, prema sebi prvenstveno, ali ne treba se ni kupati u negativnom, to je ono što ja uvijek hoću da vama kažem, ne treba bježati od negative, ali ne treba se ni kupati i zadržavati u njoj. Osjetimo, shvatimo, preradimo i krenemo za rješenjem i pozitivom. Hvala vam što ste tu i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!